Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 6. maja proslavljaju Đurđevdan, a posle božićnih običaji koji se praktikuju za ovaj praznik su najbrojniji i najzanimljiviji. Od davnina je poznato da se ovaj praznik uzima kao dan kada se smenjuju zima i leto, a svi smo čuli priče da su se tog dana ponovo okupljali hajduci nakon zime provedene u skloništima. Većina običaja koji se vezuju za ovaj praznik odnosi se na zdravlje, plodnost, mlečnost stoke, udaju i ženidbu. Uoči Đurđevdana pletu se i venčići od đurđevskog cveća, đurđevka i mlečike i njima se kite kapije i ulazna vrata, pa zato danas obavezno ispletite jedan, jer po pravilu venčići tu ostaju do naredne godine kada se pletu novi. U nekim krajevima Srbije ljudi odlaze na đurđevdanski uranak, gde uz posebno pripremljenu hranu i piće ponekad ostaju i do podneva. Na đurđevdanskim urancima mladi se kite vrbovim prućem da bi napredovali kao vrbe, zdravcem da bi bili zdravi, koprivom koja treba da opeče bolest i selenom da bi im duša mirisala. Kupanje i umivanje đurđevdanskom vodom kojoj su se pripisivala magijska svojstva garantovalo je zdravlje tokom čitave godine. Veruje se i da uoči Đurđevdana domaćica u posudu punu vode treba da stavi razno prolećno bilje, dren, zdravac i grabež, kao i čuvarkuću koja je ostala od Uskrsa. Ta posuda se onda stavlja u baštu da prenoći pod ružom, a ujutru, na dan slave, svi ukućani se umivaju tom vodom da bi bili zdravi kao dren, da im kuća bude dobro čuvana, da bi se momci grabili oko devojaka. Na Đurđevdan ne valja spavati, jer se veruje da će to doneti glavobulju, a ako je neko ipak utonuo u san, onda na Markovdan treba da spava na istom mestu.